Chief Minister Mizoram thanga chuan vo in January ninga sang ni le som ni le pakhat thole ni khan Bairabi khual udwana kon puilui kalkaina thir leido zo chu ahong CM chuan Bairabi rail station atanga Mizoram-a phulu na khong pawimawh taka leido thar ani ta chu lomamati thu so in kan bu zem pui atanga kan mamo thirna atana lei pawimawh tak hun reilo te chunga do zo ani ta hi alom oma hetia lei tha kan nei chuan kan rilru athamuang ani atia Kolasib bial to MLA Minister pu kelarin lian chunga le helei do na atana ngai to na le tha seng tu zong zong chunga lom thu asoi ngal bok ani Mizoram-a bu khai bung rawh tilrit reli na ron pura Bairabi-ah ron ken puya suta tanga bu khai le til danga ritte hanla motor ate deu alien berji chung chuan unlock sovangaya kan ei bel pui kan bu zem pui bun pakhat anisia alei masaka chia tawangin kan lau thong ema thode dipin hun rei takkan oma tichuan Delhi lamatanga poisa dila nga kahan tipo kan zolova kan nei chunang ang Mizoram sarkarin pe ila ido mayang kantia kanan tita chuka tichuan tuna ai kan engineer te tai mataka an na thona wangle abul bera chuan kan bial tu MLA kan minister purin te ani hova te to pan chuana thok tu hovin tan an la a ti chuan reilo te hian an do zo tamaya hetia lei tha kan nei chuan kan rilru athamuanga har sat na le chiat na dang aum lo tura ngai ila ti chuan voina hetiang kanan nei te yi ti tak taka sarkar le kan engineer le ami puile athok tu ho tran na ania a kei ka peise aya ma tain kanan zo te yi lom om katia voina yen Bairabi tan po alom oma Kolasib bial tan po alom oma zoram pum pui min chom tu kan bu fai lak lu na kong ani awangin alom me ema voina pathian tran pui nan chuang taka he kong hi a service tha nei tir tu ani zel ka peise in vaya chunga kalome Chief Minister in ahon ta kon puilui West Bailey Bridge National Highway number 54 omni in ama thir lei omna bula do kai ani a fit za som thuma thui ni in fit som paruka zawani a asir ton tona ke akalna a om ve boka leisir ton tona hian abang fit riata sang ombokin ton som sari zo tura ngai ani a helei do nan hian cheng noi zathum som lu le panga sen ani kon puilui Bailey Bridge ahon zo hian Chief Minister hian Supply Minister pukelarin liana hova Mizoram oil depot hmun tura ruam man nakal pui mek chu amuna kalin atloa Supply Minister purin te chuan Chief Minister hi helai hmun ramchin le ma an lak tumdan ruam man na sang shrilin malak to chinte anin shilfia kongpuya tanga ke akalin oil depot atana rammamo turte hi CM le Minister hian an fanga Kolasib DC Dr. Lalthang lian hovin official ten an troi oma sarkar in roman na anei meka hian rail manga oil hi phurlua depot thlenga rail tlanlu tir tum ani awangin helai hmuna IOC ten an ram lo nei to sa chu azim don awangin mimal ram lak angai dan turpo soiho ani a mimal ram lak tura compensation atana roman nakal pui dan turte helai ram nei tu te hriat kim ani to thu te chu Revenue Department ho tu ten Chief Minister an shrila CM chuan Kolasib bial to MLA purin te Supply Minister hova malak nakal pui to chin chu lom omati thu soin official ten hena chuan bo zui ngai oma piang bo zui zelin sarkarin ati tur china piang chu minril zelanga keinin kan ti tur kan lo ti ngal zel donani ati a
supply minister purin te chuan helaya oil depot din tur hi zo fel ani huna chuan Mizoram in oil amamo thum dai da khol thei ani don ti CM hne da hian a hrit bok ani